Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kaula ajunan semakin tapangki boleh dalam rangka acara sesangat mulia engki kento acara perkawinan, acara takribul qabail atau taklibul hukmi, apelik hukum secara total atau kocaki takribul qabail, masmak hubungan, masmak lebel, masmak pamit, ampun jauh pasemak boleh, bahkan tak ngening lebel kalau ben sebab pernikahan bisa teti pada ben sateretanan. Alhamdulillah. Nah, maka sesangat ika parloi kento saling ngarkei, paling pada parloi kento saling cinta mencintai. Subahri sareng si Selawati Susilawati andi harapan di angkepan Susilawati paling ratina orang bini, Sulawati andi antepon Subahri paling gentengah orang laki, paling pelaka orang laki. Insyaallah deki timbul datang rasa cinta mencintai. Pertama kali lakonin sehingga Saiful Subahri sareng Susilawati panapa pertama kali telok, pertama panapa aiki ketok salat, boleh panapa sih salawat, boleh panapa sedekah. Telok kadin to modal utama kakui mendatang cinta, rasa senang, rasa isto sampai medepak ateraki da ajunan Allah. Pertama panapa tore keluarga kento sotok kalaban ibadah, sotok kalaban salat. Subahri mantan anyar, Susilawati mantan anyar. Kayak ike orang mon ampun andi ibadah, salat ampun saya, ibadah ampun saya, kento setong modal kesuksesan odi itunya langkong odi neng alam akhirat. Tapi kayak Subahri, kayak Susilawati, lamun laki bini ampun la tak apa jeng, lamun si laki la tak apa jeng, si bini tak apa jeng, kak dito tanda kegagalan di dalam keluarga. Naudzubillah kita setong kegagalan ampun. Makan singa tong setengah napa baiti jannati kengai tang Roma pada ben swarga dawuh Rasulullah. Sehingga timbul rasa cinta, rasa senang, rasa isto kasih sayang datang kalau ben modal si pertama as-shalah, salat. Karena kita setuju pamuka teritan mak boleh kalau cinta alam dunia setai bagi Allah, swarga ibaki bi Allah, bidadari ibaki bi Allah, Rasulullah pun ari bisa ngitelen kalau ben sebab ibadana kaula ajunan setuju. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa, mun kaula ajunan Subahri lalebur tero ketemu naban Allah, maka Allah cung senengan kakui tero ketemu naban kaula ajunan. Amin Allahumma shalli ala Muhammad. Kaula ajunan Subahri khususnya mun la lebur ketemu nah terus seneng ketemu naban Allah, lebur ketemu naban Allah, terus ketemu naban Allah, Allah cung senengan kakui ketemu ben kaula ben ajunan. Pasera orang yang seneng, pasera orang yang terus kabur, terus ketemu naban Allah, pasera orang yang seneng ketemu naban Allah. Aing kento orang se ahli ibadah sampai teretan sampai mati akan tu tak takut wah. Amin Allahumma. Orang ahli solat mati ya tak takut, mi tak takut, mi semdo kan iki pak banyak orang mati akan tu mi semua bi Allah tayangin swarga berarti keburu abad si ketemu nabi Allah ki odi tinggal mati keburu boleh. Kenapa? Orang kapan mati yo mun orang selamat se ahli Allah, ahli lebur ke Allah. Napa sih ocan orang seyosong? Masya Allah. Ajiluni, ayuh tulian, Qadimuni, ayuh nyelor. Subhanallah. Kita ocan mayir kita. Lamate kita kabur si ketemu Nabi Allah. Lamate ketero kabur si dapat kali kabur. Kenapa? Ker ketemu nah ben malaikat Allah. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa. Siapa apa orang selebur ketemu nabi Allah, maka Allah cung keburuan, cung leburan ketemu nabi orang dia. Amin Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata sami mulja sebutan kaulah, tapi sebaliknya
sebalika Subari, sebalika Susilawati. Mangkarya liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa pun orang setak kenceng ketemu Nabi Allah, Allah junta kencengan seketemu Nabi orang dia. Siapa orang tak senang ketemu Nabi Allah, Allah junta senengan seketemu Nabi orang panikan. Naudzubil lah, beda orang setak kenceng ketemu beda pak. Saya orang setak beda pak. Orang setak beda pak. Subhanallah. Kadang paminggus kabar tanda kok. Itu keren la ilaha illallah tanda pak. Saya kemudian orang mati kayak itu merengo pak. Saya kemudian orang mati kayak itu manjela. Saya kemudian orang mati kayak itu ngulpa jilana. Budak apa sih? Berita aku nak ketemu Nabi Allah. Anak sangut ada cerita. Sangut ada. Ampun jangankan Allah, jangankan Allah. Mereka pangkat ke Malaysia saus. Mun kosongan. Sebora pak, sebora. Mun pakadung kalian salah masuk. Salah masuk. Abah. Bersalah cerita. Panik itu maka polisi. Pada polisi. Mulai cerita. Allahumma salli ala Muhammad. Man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang sengit, saya tak telebur, saya tak senang ketemu Nabi Allah, Allah junta senengan ketemu Nabi orang. Kan enggak malah beda orang itu mati yang mencela, mati yang itu berengo, mati yang itu sampai ngunyul jila, subhanallah, mati yang itu matan alar beli bisa Allah tak senang seketemu Nabi orang panik apa. Kan subahi kayak kaku sampai sukses pertama salat pertama. Maka insyaallah kalau bersolat kapan abad sampean ahli salat bini ahli salat datang iatek itu rasa cinta. Subari datang rasa cinta, saya Susilawat datang rasa cinta, ting cinta pada cinta yang itu, ting senang pada senang, isto pada seto, kak dinto pada saling pendukung, pada saling dukung dari Tuhan. Amin Allahumma amin. Sen waseto. Masyaallah. Pasien nomor 2 sotok udik kinto usaha na gula ban sampean makan gula ban sampean gula mari matur saben orang mula pada senang dari Tuhan. Kalau ban lebat ibadah kinto senang saling ser, napa senang? Nisar pada nisar rahmah mawaddah, nisar cinta istoh kasih sayang, subhanallah. Makan gula ban sampean itu lahir di kadinto. Bagi masya Allah tak ada tokar pak. Makin itu makin beda tokar beda, ucap keluar negara tak ada beda pak. Ini boleh kalau subari makin kiai beda tokar gitu pak, beda keng tak sampai lah aja pak. Unten mon se dua atau kar setong masih diberi langalai gitu. Pasti anak datang cinta, datang istok, datang kasih sayang. Nah apa sih mau datang ibadah kayak itu. Petolong Gusti Allah Subhanahu ini maki jalan keluar sareng Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takut ke Allah, bi Allah beri jalan keluar. May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Segala nih cukupin bi Allah. Kekurangan coba benda sempurna segitu loh. Kalau ben sebab takut ke Gusti Allah, kalau ben sebab takut ke Allah datang rasa cinta istoh. Kenapa? Benih karo kabini mula Allah, tapi abe rasa sayang dek ke makhluk Allah selain, dek ke makhluk manusia, dek ke makhluk hewan selain. Rasa datang rasa cinta istoh iman nisar. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka gula bersampean muntero oleh akan nisar Allah palibur nisar dek ke bini, palibur nisar dek ke boleh tetangga, palibur nisar dek ke makhluk Allah selain. Amin Allahumma. Gula mari matur ngana bila isa kaula ajunan teritan di antarana benih karo ka manusia mulolo kaula ajunan sifat mahmudah sifat sepuji sareng Allah palibur beles dek ka makhluk di antarana apa kaula ajunan mun nyambelia hewan nyambelia sape nyambelia embi tolong mun embi panika bede budun tak langkung je beli isetin budun tong mun embi keto nyambelia korbina sampean nyambelia korb je beli isetin budun mun budun ni beli je nyambeli isetin korbina embi beli beda korbina je beli korbina beli beda budun je beli pangitek. Apa cerita? Karena benih kepada di perasaan. Embi sampai gitu pada di perasaan pak. Akal tandi keng perasaan nanti. Buktinya apa? Seborah. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda embi, budun bi,
pahe nyosok ka budu ka korpisi lain kan tanda gitu. Orang ngajak mi tahu cek bini korbina. Bini king tahu king perasaan Pak, akal tandi king perasaan beda. Makan beda perasaan, embu beda nih Kak. Budu beda nih Pak. Maka tolong lamun budu ibu dia cek beli setin korbina, lamun korbi ibu dia cek beli setin budu. Anak perasaan. Nyakein ke hewan Kak dito. Cem letor saus cerita. Cek dari manuk pas kapasan saus. Manuk pas kapasan kan temu nikalak budu cerita. Maki agak kenapa sih ngalak itu ambu gitu, ser-ser. Kita ambu. Ibangan dari mana ka budu. Mun menang kalau tahu cetak kira menang kalau cerita. Keng dari mana ka budu. Sapa boy. Mutang musuh enjan korpine ada. Padahal nih gini. Tapi apa dari mana ka budu perasaan si beda gak bisa. Makanya anak kema mung kau laju nyam beli budu cek beli tin korpina mun korpi beli cek beli setin budu perasaan toh dua di antara gula zaman belas niser mun kau laju nyam beli hewan tolong setong todi itu kutu patajem ada apa karena kayak itu mau beli kalaban pakai todi tajam nyakein ida nyakein dek ke hewan gitu berapa kali saya sel gitu makan pas tusah ulah junat bini karo makro tusah apa nyakiin hewan mana kita acem langsung kan sotok sekalian peke tidak kena sekembi ke sapi gitu Allahumma sholli ala Muhammad tahun dua pas tolong kau ulah junat mau nyambuli hewan tolong todin gitu cek pepadeng ke sapi Pak cek pepadeng kembin gitu arep cek pada anak pak cek pun segala perasaan mau sampai nyambeli sapi sampai nyambeli pak hilang telang kenapa sih iler boler ya dan sapi kata di perasaan mati kok maden ini kecan sapi ini kecan saya kisah sapi dolim sama sekali Allah ilarang dolim gitu ilarang saking Allahumma sholli ala Muhammad hadirin dan tretan sebutin gaula amul jaki turut makan kalaban sumber salat kalaban sumber mayatakillah yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib subhari susilawati sampean mun andi kasosaan idza hazabahu amrun badarah ila shalah mun bener-bener masuk sa ke sampean tulis salat sampean mun bingung sampean mun susah napa susah di mana tulis salat ini aturan dari Rasulullah idza hazabahu amrun badarah ila shalah Rasulullah mun bener-bener susah ke Rasulullah perkara napa saos susah ke Rasulullah cepat salat maka kudu sampean napa saos perkara si masibu kagula marwat kagula buat ajunan cepat salat Allahumma sholli ala Muhammad ada teretan sami mulja sebutan kaulah amul jaki turupeuteun keton mersetong jadi sotok kalaban apa nak berdebu maya man mayuti'illaha wa rasulahu wa mayuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima ini katibun Allah wa mayuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima siapa apa yang satu ada ke Allah dan Rasulullah dibun Allah faqad faza maka ungku bejra subhanallah ini faqad faza maka ungku hibudah ungku dua ungku bejra pas kita ambil boleh fauzan kalaban bejra aziman si agung alhamdulillah itu paling bejra orang gitu orang yang sahli ta'an ke Gusti Allah kayak semakin lah zaman akhir ternyata tak pelik semakin maka orang ahli apa jeng maka orang ahli apa asah orang ahli pasasan dan kemis ahli duha ahli tahajud mun miskin kening tola bi orang angkup na orang kening tola ngarah kening tola bi magain na gua arab miskin tagi baik tagi maka ahli ngata maki Quran ahli tahajud ahli duha ahli witir kata lagi Quran ahli sholawat keng miskin kan kening tolah dia biasaan kita bu tapi sebuah ternyata makin apa aja makin apa sah
ahli tarwan keng soki teka hajat oleh barokah teka hajat. Allahumma sholli ala Muhammad. Etan sami mulja sebutan kaulah amulja ki torbetan kaulah hormati. Nikah di antarana tak boleh kan? Tak boleh. Sabar. Masya Allah. Kasih nomor 2 sotok apa kalaban solawat kaulah juna ahli solat tong solawat sedekah solawat baca teritan. Masya Allah. Beda orang yang ampun lecap palang gitu, cap palang, cap menderita, cap segala palang tak becir celaka mulai begitu. Tapi ternyata orang kita becir. Kenapa? Bi becir. Padahal tulisan bi malaikat ampun positif celaka, syakawa celaka orang. Tapi ternyata boleh gitu. Kosot celaka jadi saat jadi keuntungan. Orang itu jadi untung pak. Becir. Beda apa sih? Tanya gimana masalah jawab Rasulullah salawat. Jadi sebab salawat. Subhanallah. Waduh orang ampun jelas celaka nih. Pasti jelas celaka. Kan jadi orang becir. Bisa salawat. Amin Allahumma amin. Saya rasa memang luar cerita. Pak bisa. Jelas pasti dari Allah. Saja jawab. Saya beri pasti Allah, tapi saya di ngubah pasti Gusti Allah. Mun kau laju tanda tulisan celaka pasti celaka, tapi Allah ikosot saya memang luar. Jadi saya sandi Allah, tinggi tekumi malaikat. Boh, mau boh kebeceri mak, saya pernah celaka. Saya rasa ngubah Allah. Allah tak apa kerja ke malaikat toh. Anak atasan Allah, sandi Allah. Tak apa kerja ke malaikat itu mau ikosot. Saya rasa maksud Allah ikan dan sudah. Nama berokan salawat. Amin Allahumma salawat. Kan salawat kita luar biasa cerita. Salawat kita lain ben amalan si lain. Mun amal si lain kita 2 pilihna iteremah atau itolak. Tegi 2. Sampean mau baca amal si lain, sampean baca Quran. Hebat cerita. Bacalah Quran. Baca Quran kita per huruf oleh sabo lo. Mun salawat setong sebolo. Mun Al-Quran sahuruf sebolo. Alif lam mim. Berapa nih Pak? Telo bolo Pak. Alif lam mim. Telo bolo. Mun iba tambahin Yasin dua seket karena muda mau nyaman ngau deh alhamdulillah seket pak tapi mon terima iya kare pak Masya Allah alhamdulillah tapi baca masalah terima kan tak tahu gimana Junan iki bagi terima tak terima baca sepenting lah diutuh muntan diutuh cen Quran tinggi bagi lah baca terima apa jangan Allah tak terima apa jangan Allah mun bahagia gula sampean kontrol terima tak terima kan tak tahu wangan tuh saya terima mulai tak maca bah saya tak tahu mari baca lah pesan lagi ke Allah terima iya tak terima iya alhamdulillah kalau mau boleh baca Quran apa aja jangan tahu sehosok dan mari kita hosok apa aja malah tanya kimi Allah gulaku bejeng hosok punten mata hosok tak bisa empon seperti apa bejeng kata muntah apa yang sekali salah bejeng punten tak hosok salah pelan punten dari pak pelan tak bejeng ada salah mun masalah bejeng tak gelero apa bejeng eki hosok punten mata hosok dia tak bisa ya Allah tak apa beres pak Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad teritaan sebagian beda setong manusia teritaan kita ngalakon itu sah mari ngalakon itu sah tau ya Allah nyon sepura ya Allah abdina sadar cik abdina kabulan ajunan keng abdina ngalakon itu sah kadinto ya Allah keng abdina nyon sepura ya Allah kesalahan abdina isa sepura ya Allah pak isa sepura mari sepura ngalakon itu sah boleh cerita ngalakon itu sah mari ngalakon itu sah sadar ya Allah nyon sepura ya Allah tak lanjut ngalakon boleh ya Allah
abdi na manusia keliruan pen kasahan kan dia king abdi na sadar abdi na makhluk ajunan pangeran abdi na nyona sepora ya Allah ya Allah sepora boleh tata sepora lalu kali sampai telu kali cerita telu kali sepora itu yang boleh Allah tak ahli nurai ini apa nih Allah tak ahli nurai lain berguna sampean kan menggulu sampean di otang 1 juta tak tu 5 jar ngocah sendiri porge lak menotang boleh mi berinai itu orang mantirin tahu tak boleh dong itu tapi Allah punten Allah tak ahli nurai tidak salah nak gula korki kenceng atau walau hatta anak sampai musain langi bodoh itu sah si penting kor atau Allah ate iman Allah gula ajunan mulja amin Allahumma alhamdulillah kan ulama mari matur hibari ni Jumat tak geler wa manusia ni kamu tadi iman ada arkan sekali wa ada arkan sekali iki nuri si larang si arke manusia mulja manusia itu iman apa la ilaha iman sebenarnya kayak itu si larang pak si arke mun tadi iman ada arkan sekali pak kenapa yang dah laki bulu sampai cek elong agen dengan elong ageteran dengan elong ageteran pak elong ageteran tak teman gelisma pak ketemu sampai ageteran gelisma tak ada teman elong benu sampai alikili menurut tak gelisma puluh 10 kali kenapa dia laki sampean mun benih iman ke Gusti Allah maka si mulja manusia itu iman nah si arke iman nah si montong iman nah selama ki iman ati beda ya ati beda iman muakan dia itu sekali apa ki adi harapan ka aku masuk ndek ke swarga Gusti Allah Allahumma sholli ala Muhammad ini di antara selawat itu bisa ngubah cerita bisa ngubah kan dore sotok subhari kalaban sholawat sotok kalaban ibadah pas nomor 3 sotok kalaban sedekah apa napa kasokan apa saos muntan di PC ora kebaik sedekah napa cara ketina apa nolongin orang mun orang datang ke parlo kaju betul kaki kajuna sedekah bagi mun orang parlo putu aing kematian saya peko lagi saya pecel lagi pakai sanyo sedekah pakai ora tak mampu gaya lagi tur tak bisa matung tak bisa nyari kaju tak bisa ngibagi apa-apa misem saus misem sedekah entar kebun bena orang lapang karo misem dari tan keluar biteng sedekah minum biteng orang itu sedekah anak mampu bunga tak tangke punten benih tak ada dari tan mampu bunga alhamdulillah lah kalau badar yang kaya Roma gula benar ajuran tak bisa nolongin misem Masya Allah ini mah baik nama PCT ini mah baik nama PCL keluar biteng Masya Allah sebab misem nginum biteng sedekah alhamdulillah lebih-lebih Allahumma sholli ala Muhammad lebih-lebih sedekah dek kau orang sep mapunga kau orang sep macemper adena orang sep beri sampean insyaallah mari ngaji bahasan naring sepo si beri ngaji kan beri kiwai insyaallah hasilnya pokok permasalahan si ngaji beri napa jam maturan tore gula ajunan usaha cek sampai pabiasa ronyoroan orang sep usaha ternyata tore usaha kau ajunan mari mator sapena cek sampai pabiasa ronyoro ka orang sepo orang kadang aja belah biasa kiai eko bener tengah tambul lau biasa teng tua irosoro make salam dunya biasa adritan tak bisa biasa pakun salah ka Gusti Allah salah ke Islam salah Allahumma sholli ala Muhammad ditolong cek biasa ronyoro orang sepo kalau semakin gitu cek biasa nadaitan ronyoro gak dito niki bagi salombu irosoro atena bu kanton telok apa irosoro pak di tengah kanton telok tangkong sepora itu sangat cek tak bejren nadaitan orang si ronyoro orang sepo cek lah biasa kayak benih karo biasa iki benih karo biasa apa lumrah
mari matur sebenarnya semakin gitu dari bahasan di zaman akhir ternyata mun anak andi sape sing ngariaki bapak teki bagi ini kebiasaan mun anak andi sape sing ngare bapak mun anak andi sape sing ngare embu teki bagi king jual sape nah embuun tak mi hello biasa tak biasa kita tina bu mau temu deki masyaallah tina bu mau temu ku laku Allah subhanallah masyaallah Allahumma sholli ala Muhammad tolong teretan supaya kula bener beri perubahan tore selain ngaji tore amal lagi jangan ngaji molol teretan amal lagi masyaallah iki lagi idza zdada ilmi jaipun Imam Syafi'i mutakilera idza zdada ilmi zada jahli tinglah tambah tang ilmu tambah tang kebodohan disebut kan tak temu Pak jabak bodoh lagi rekan lah bener nyoro kareng tua rekan lah bener embu ikabai kabula lagi masyaallah padahal kita cek salah nah ternyata cek salah maka dari gula ajuran cek ahli ronyoro pertama cek ahli manawat cek ahli masosa kaureng sepo masyaallah terus nikah contoh agama Allahumma sholli ala Muhammad Nabi Ismail putrana Nabi Ibrahim kita orang si tak teman masuk sah sekali kering sepona Nabi Ismail araji tak tahu motor kering sepot kan Nabi Ibrahim armah haraji Mesir ternyata kapan mari araji abid abana namui ke Mesir namui ke Nabi Ismail depak ke Mesir ternyata katanya ngosang kayak macam pohon Ismail Pak akhirnya beda nggak boleh kisah Pak kisah jempol Ismail longkuin bi Nabi Ibrahim tinggal longkuin ya lagi salam keluar ring bini Waalaikumsalam warahmatullah pasira Pak dan gula perlu ke pasira ke Ismail leres makin ikan itu jempol Ismail ki Pak leres Ismail beda sombong Pak mios 2 hari ampun tak labu saya antos teretan mulai rek narek zuhur sampai ke malam tak nemu apa ceritanya tak ada bideng tak ada ete tak ada aing pote ada mengikuti ada live ceritanya akhirnya sampai malam tak ada Pak masyaallah akhirnya amit si Nabi Ibrahim non pamitan gula abok cepon nanti perlu ke Ismail ampun gula tak ngantosah gula ke buru oh ingki Pak kalangkong sekelangkong cuma gula sen mesenah kenapa iki gak boleh ke Ismail kontrol lalabeng ngegente oh iki Pak iki ampun peleman tak rasa apa kontrol labeng nikah jangan sejibiring bini peleman ternyata sekejap Rabu Nabi Ismail kolom sampuna kolom benyai mato si nyai mas dibadin beda tamu ikat into ngomong ngalancung raja gonteng king sepo beda apa jangan le cepon parlo kapancin dengan ngantos si kinto saare kayak akhirnya peleman tadi saya pesan le beda mas apa debuna pakon aturaki kapancin dengan apa kan lah kontol lah tong kontol lah bengai pakon gente langsung ada putratan Nabi innalillah wa inna ilaihi raji'un kenapa mas dulu tang abah rabudanna abah iya Ismail dari India rabudanna beda apa le apa sih orang mata kibat sobu susu si kemas yang kaki punten tak ngangkai susu bita punten ate punten aing pote punten ada erin apa punten tak ada erin sare Pak tak ada erin makai katondeng cerek ternyata Masya Allah mone aku banteng nggak aku tampul lau iba entah berlau mana mau sampai setengah hari
nah bui makingan merugi pak tapi bahi masya Allah napa tuh nabi napa mas innalillah wa inna ilaihi rajiun tang abar abu denna tetiapan panjang iya Ismail Nabi Ibrahim maka setia kau ben-ben telak benitang bini telak ternyata langsung masya Allah dari ngasih tekaring sepon nih ternyata abid araji boleh pak ring Mesir juga tulabid namui boleh Nabi Ibrahim ke Mesir nyari kayak mau combon Ismail pak gak ada siapa si anyar kayak secombon Ismail si anyar langsung ilongku itu ternyata assalamualaikum waalaikumsalam sobong Nabi Ismail sekeluar nyai Waalaikumsalam warahmatullah sera pak dan gula sera dan gula parloka Ismail bener roman Ismail bener pak bener beda kayak Ismail sobong pak mios abid ampon tak rabu loku pak eki loku nih keteritan atau ketok pak keluar teh keluar bidong keluar susu aing pote keluar teritan ring kuring keluar lagi ya teritan waduh ketok nih pak akhirnya sampai nyambeli aja masya Allah nyambeli lagi aja akhirnya sampai ya hormat lagi ada rinda abah ke into lasari ada lemalem amit kula tak ngantos ke Ismail nih kak tak dateng sampai mangkin cuma kula motor sekelangkong atas sering paring lagi ben kula san mesenah kebala lagi ke Ismail kenapa pak kebala ke Ismail kontol lalabeng aja teken teh insyaallah tak rasanya gitu cek panam apa kontol cerita apa kontol laba Rabu akhirnya Nabi Ismail ternyata polom itu akhirnya paling uning senyai gitu bertamu ika mas ribadinda gitu orang lancung rajo guanteng king sebo sera tahun ini tak aku lupa tak tanya nyaman aja nu cepon andi parlo kapan jenengan ngantos si kento saare mas kayak akhirnya kubur ke buru cepon tadi saya pesan lek beda debu ipokon paring aki uning ke panjenengan apa debu nah pakon kabele ke Ismail kontrol lalabeng aja tek gente langsung aja Nabi Ismail alhamdulillah nah apa mas abah sengkok lek rabu dana pasir Ibrahim terkerjat senyai tertat berarti matua kula sih iya bu meta itu mujak matua cek nuni nyambli kimbi iku tertat masya Allah akhirnya ternyata Nabi Ibrahim itu mereksani karena Nabi Ismail mereksani ekonomi itu dari ngasih karing sepo pak Ismail ikiba dalam ekonomi ben bini nasa tejong alhamdulillah ika bagus ternyata alhamdulillah pak dan kula pun areh ngakan teking pun areh nginum susu subhanallah ini ternyata padahal saare pun areh itu kadang saare ada kadang saare tak ada Nabi Ismail tapi apa pemato alhamdulillah bah pun areh dan kula nginum atau ngakan teking pun areh nginum susu langsung yang taas tenan Nabi Ibrahim Allahumma barikillah mawal laban ya Allah berkat aki teking ben susu ya Allah teking kakan anak abdina susu inum anak abdina subhanallah sampai mangken mustajab doa Nabi Ibrahim teking ipa barokah bi Allah sampai embi ajam ibli ibuan pakun banyak teritan ikai masya oleh ipa barokah bi Gusti Allah doa Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Ismail apa nih kalau orang sebagus pangabektena kau orang sepo alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad Pretan sami mulja sibutan kaulah amul jaki torbatan kaulah hormati sekento pamator nyon sepura kinten kula mulia kada bola naki beda mantan ipotat pretan nyon sepura iki dan gula tak bisa ngantos selo beda sekento subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.